Bahlali basemthonjolo bahlali bahlali basemthonjolo bahlali basemthonjolo ingakho ngithi laba abaphethe babehleli nathi sazizabalaza nathi sicindezele uma bebenaleso sithombe ngabe ngesikhathi befike enkululekweni nathi ngo-94 sathi sifike enkululekweni number 1 bebazi ukuthi yini into abantu bedala ukuthi bagcwale emadolobheni abamhlophe baqeda imfuyo yabantu okwakuyikusasa labo baqeda imfuyo yabantu emakhaya bayakwazi laba bebephethe lapha emakhaya kunezinto kwaliwa bangwalento bayazi abaphethe kodwa uma sekuphethe bona mangabuka akukho ngisho okukodwa bakwenzile emakhaya emafama bazi ukuthi abantu bagcwele emadolobheni ngenxa yezathu ukuthi abamhlophe baqeda yonke into ayayenza abantu bangabibikho emadolobheni babe yiphilisa ngayo futhi becebile ngayo kufunakala kuyonxeshezelo emakhaya ngoba abantu baqedelwa ikusasa labo abamhlophe mase bela emadolobheni abantu sebezenzishada bona abantu abangazi ukuthi abantu bagcwaswa yini edolobheni uma bengabuyela eqinisweni laba ababesedingisweni abantu bonke bazophindela emakhaya babambisane nabadlali abadlali babambisane nohulumeni ukwenza impilo zabantu amajeje sabaze bawaxoshwa omakoti emakhaya sivimbile ngawo lotha lento yena ibonakala lento yena ayikho lento ngingqina siveze bona nje nathi sivimbela ngempahla zethu manje mina ekhaya indlu yasekhaya incane 6 room sanibona ya nejani manje ubona sesashaya umsele kanje uyazamnikela amanzi ayama la izindlu ziyanethwa hayi akubango 40 bani sabo 40 ba 49 angithi lo msasu 50 sasiboshiwe kodwa sasingenjalo sizana sabo 45 44 ngaphandle mongabali izindlu phela zi-over nje khona lezi ezivese ihlela abantu engikwazi ukuyibala khasi u-45 kodwa ngomthetho sesiboshiwe esasiboshiwe sasu-50 kwaku-50 abantu ya kwasekuba uhousing kwasekuba abahlali ya sasu-50 kodwa singenanga sonke wathi unandi uzobuya babhekele aha okay awuza phela umnikeli uzongashisa ingane wena ngomlilo uyayibona zonke izindlu umnikeli ayikho engavuzi yonke le ndlu zinamanzi zilenamanzi ama-toilet namanje asitakile agcwele lapho kuthe fuqa lapho udoda bangeni laba uthathela ngaphakathi nobugebengu bukhona la banjwa abantu laba abale bangela ngaphakathi nanti negate likhona futhi asubona umsebenzi ukuthi singavula leli gate silikhiye ngoba bayakwazi ukujomba le drat igebengu singenela ngaphakathi asikho safe kumanje nje kuntshontshwa imali yamama lo mapha sinza meeting la Sunday wantshontsha isigebengu singenela ngemuva sise meetingini wavula iwindi ngesebhack wakhipha lo mali asikho safe lana kumnyama ngaphezulu la akho light akho lutho igebengu zigcelela ngaphakathi zibamba abantu nala ngaphandle zibuye zizongena la ngaphakathi thina endlini manje akukho kumnandi esihlalela ekhaya siyasaba kuthina kumanje ngoba isho lele miza akukho nje ama-bedla guards otho wangena ngala ngemuva ke lo muntu walivula kanjani asazi leli windi uthi alifaseki kahle lwindi ume ngaphathi ayikho lensimbi ehukayo lana sikwazi la uthi singafanga noma singafakani la ngoba oqala lento noma sithi sayishaya lento akungeni kwasibhikini la siyagoba ufuna lezi zinto lezi lapho ababejelele kuphela ngeni ku6 inch uyaphuma ubhampa ugqumbhekeleni amanzi afika nganyanga
amanzi afika ngalezo insuku lezo aphele. Siyimela sikhiwishe amanzi aphele usathi ukhiwishe. Yanuka le drain. Wonke udoti uphumela lapha ubheka phezulu ugcwele lapha. That storm water. It's already. Liwa ama toilet la usakhele wona. Lela phuzi leli lalitha ama toilets abekwe kabi. Abekwe endaweni eyodwa ucabanga wona usuka le khoneni. Ya. Nalelo phuzi umnikelo ukuthi ade sasitsho le noma doti ingenzeki nje futhi. Hayi siza la ebusuku siza la kulama toilet. Kukude namanzi kukude sithwele amabhakede sisuka lesiza la sizokha amanzi. Nalamathina u66 nje. La kunabantu la si mix up la. Khona abantu esingabazi angabona bethu lababoshwa ababoshiwe. Sihleli nabantu esingabazi la ngaphakathi. Bafakwa ibonona ndimandela la basahleli la ngaphakathi. Kuze kuzoba kubo khona wethu ongayithola indlu la ngaphakathi futhi. Kodwa sazi ukuthi izindlu esingafree abantu baka freeway ababoshwa. Singene ngo March 17 la. Kwaku March 17 angithi. Yeah. Ukuze size la sasihlala lapha ezantsi eSiyanda. Kwatholakala ukuthi sidliwa umgwaqo freeway lo MR577. Kwathiwa sizokwakhelwa izindlu ekhulula. Zakhiwe izindlu ekhulula. Bafakwa abantu endlini sasala thina sangangena endlini. Uma sibuza ukuthi yini indaba singafaka ngendlini zethu basitshela ukuthi thina siyafika abasasingekho soqhephowe. Sasesingena ke kubahlali baliphatha udaba lwethu sasesana enkantolo. Kwacaca ukuthi sikhona emalistini abo nabo bathi abasasala kanjani lapho baka umasipala kathi befaka abantu endlini. Ngoba sekugcwele ke khulula sebesithatha ukuthi asizohlala emathinini. Basazosibhekela ukuthi basozokhela nini. Kodwa ukuhlala kwethu la ngeke sihlale isikhathi esingaphezulu konyaka. Asazi noma basasibhekela namanje noma sebenze njani ngoba kwathiwa singenile emathinini. After 2 weeks sizobe sesitshela sebenze sebehambe kangana nophenyo lwethu. Jowathi umasipala kufanele abheke icorruption eyenzeka ngoba kusho ukuthi ke khona icorruption eyenzeka ukuba singasala singangena endlini zethu. Umasipala kufanele abheke konke lokho ke kuze manje asizwa lutho kwathiwa size la sidedela umgwaqo udlule sizohlala lemathinini bazoyilungisa yonke indaba yethu amathini mahle kanti bashinte njengalesi ngayitholanga yonke indaba beyisho.